Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Advisor untuk youth the defender player Bahabab Sule. Benang mi gisngi ke parti UDP Ranikor constituency hapa ke jengalam jong MLA ke Ranikor constituency ba Pius Marwan kelanang ki bat lapins Kemru ye ginong kit kam jong nong na zone hak bar kis pangut ginong kershan ke lapnya so syag UDP haga dengan gisngi lepen menaru u ba Pius Marwan banlong kum kertong MDC jong ke parti UDP nelangren constituency haga jeng kram kelar batai ku bor ba Pius Marwan ulong budang don ke jeng kermen banjam namar ba kinong yalam jong ke parti kempat kinria kumba kalong menta kidang boni ki bidang penyesno themai syaka parti Hi, habai dai baganika MDC election ke Bansawan. Nakalang ka parti hi hapo ka Ranikor constituency, Ranikor circle. Harin bagila syong ya ka jingelang ka ba niya rai haganika. How nu senam baladep, how benai dong bar ke bangidon ya meeting. Kena kilang kinong kersyan, kinong elam, yung kapati hibalo kawai. Da kawai ke jengmut, da kawai ke sur, bah kila ong bah yamanta kekanti, bah kila hak biang yang penyele ya kene ka MDC election ke Bansawan. Tingaru apa kina kilang ki nong kersyan be yung kapati, ki nong elam yung kapati hibalo kawai yung konstruksi, apa gadon ke jingsanya haka jingelam ke jonga ngor ngampa berketat ya ke ke ba ki kwa namanya sutu ba ke jingkwa ke jongki ke longba kidon kata ke jing so ye kidon kata ke jisanya haka jingelam ke jonga dengaru ngalap priang ya kene ke jing terwa ke jongki di nila ya railang na kowe ke sur bat kumba pila ya snow ba hapo ka parti hiru ba penbena bangan yale nang ne napo langren konstitusi ke bangi kot ya ka MDC ketika MDC election ke Bansawan haka jingiat nanti ke cuma abang lasang ya ka konstitusi hi barok kawai haki unit haki son baper haki snong baper ngai ba kinong kersan ke jonga kadon ke jisanya teli telan haka jing yalam ke jonga bat ngai iru ba kiwi kino kasyaru nilayo man priang na kanta kajing penyeso kejuki syaka parti kejungi bat kajing penyeso kejuki ru ki penpau ba langba ki kam kejungpi langba kajing ya janti kajing prat nanti ka kam ka babaha kejungpi langba ki kam peroi kejungpi ba kiru kilawan banyak penyeso syaka parti UDP kejungi bat habai dai bukan election ke Bansawan ya kani ke MDC ke ba mentah ngadon ke jingkermen sispa persen plus ya ke jingjob blay nga ong kunta man ngai I ya paro kinong kersan kidang ne ajo ngampat I weru bala ki sane satai bet amdai tang kata banginang yo priang sisu ki wei pat kinong kersan na ki wei ki parti ha konstitusi jungi ke konstitusi ke kolong ke area ke he ke bayar ngidon ki chat beriu ki baper de hapreng ki pun chat beriu andre kawai ka mesin ki sania ha ka jingelam ke cuma ngong biang sin abai dei ba kane ka MDC election ngimdon atatin bejob ngin poi bet chaka thom bat ngin yo ba yo so jo job bat ngin poi bet ya ka job kumbang along menta sispa persen plus ngin yo bet ya ka job ya kane ka MDC election